Zaliku Gresedi Hidiatefa, Gresedi Hidiatefa. Zaliku Serapengu, Serapengu.
Jésus Christa, au pété que la giliozanu, que ni sedi, pour chaque leur pété, que l'usioé, que tout dit pour prélider, que hu, en tout chie, quoi ce que gilia tselidio, que te jibie, Jehovah tzi, pour za kieselier, seye ko donu, pour matoko pesiselier, pour za tseker kriwata, tze pesiselier, que tsetali tsebie Jehovah kiselier, pour matsepe vitor que cela, hau pie ki zipe tebu siliji shilie munye nidi ke lilie he zayonu ke lugo Israel ke masau nye donu zapi zotela chedo ugo ke huti ke shoti haunu ke penyefe zabie uketse ti chibu pie utsidi ubu ke vike sorose uvietse ke penyefe ze ke pekro ke penyefe sho for tieti soharit zogelela ugo ke zedi ke penyefe teza ke vi pour zabi uketse sokolari ke zeke tejie ke zedi ni pu tejie le de uko chedo ke huwa ke hubawe ke penyefe zabi uke hutse ke sa vokata zadu dono uko haka kratsdi meri sevolewe sokolari ke tejie be ke penyefe ya uko sales debo ke huki ke chu lari tsigele tsikhrigele sokolari ke tejie be ke penyefe ya mu chedo uko karasho ke huhari zedi ke penyefe bu zapi be pour shogaler pate tsphisa gele susetse tena chedo ke hutiano ni pu jesedi zapuche sekedo uko pastor Dr. Govilia Satsa Chalinu uko tasekedo liru ko sanyo ke robu inom hasito kire je uko chaliku kriki di sera chubini pu chelidowe te kese shetali di
chia puti hanu zapu dibu ke se sodi puti sela gelia chali dewe ke thodie ke per anoli ke vilevonyo ke shije di kon bu ke thola se ke we unu pesa engineer ke tulina di kon bu ke thola se ke sonu ke cha se ke do anoli viso tunyo promo di kon jero milife na botanilia solo di puti be bu tsia Achedo prosecutu liro Samuel Kenyu tu tetenye kusuku gerta tanunu mefa kinye sishe lu gertenye kusuku gerpununu gerta fagato Samuel Kenyu tu tetenye kusuku gerta tanunu mefa kinye bolha krisedi hisura die David Kecha Sishe ke diu David Lady Jehovah Mhodza Bali dishe Asukumu He Nipu Jehovah Mu Akiu Ha ke dipu adi No ha katso azevor saka Siri Mhikiwe Hauri Hatobu Mie He Nipu Jehovah Noe Nkitu Ze Kenyo Tsala Ri pusate he nipu Jehovah hahabu temiko patakesa butsalie tiena siro David kedipo nkipu salita kekrilamuna noi nkitu siba he nipu Jehovah kekrilamuna ndie prakesakize mu nu kelekize nom hakesa hakopete tsasa Nkitubu silikitola. Selanoe zazo he nipo Jehovah. Kekrilamona nkem hitza mipuriza. Mu nshie kepenyofa kekridumo. He hinyebe sikilepete mhidi. Luk tu teker tenye. Kusoku ker bulunu ker tefagatso. Jisu mpaket semie kera tsepevi kesa. Siro Jisu Jerusalem nu vokezaki. Po Samaria mu Galil nye tiri nu voza. Sidi po renanu leze. Mpaket semie mi kera poki vorza. Mu uko kepetse nu ta. Sitze uko shekwi dishe. Jisu kepatau. Heko ngume jesche. Sitze po uko ngusadi she uko ki nieko tu vodi jevo kombu nieko beho wache sidi uko tu vozaru uko ketsa menelita sakisa uko mipwe puketsa meneli keta nguli di melie purhe tsa kepenyo fatsedi lavorta siro po tu jisu piki zeref zalidi Tejeda mu po Samaria mi po. Sitze Jisushe me kera tsake menesa mo me. Siro me tefago kira votaga. Ke di chazu me haur bishe ke krimi puri labor uke penyofa tsemodaga. Sidi posuki sheli di to vodalie nke peleto ntsake mene wateho. Sida. Look, kere tenye, kere ponunu ke kere tefakato. Look, kere tenye, kere ponunu kere tefakato. Putsagi tsayu. Jisu mpaketsumi kere tsepevikasa. Siro Jisu Jerusalem nu vokesaki po Samaria mo Galil nye kirienu voza sidi porananu leze mpaket semie miker pokivorza mu uko kepetsenuta sitze uko shikhoidishe Jisu kepetau
he ko ngu me je sa che si te po u ko ngu sa di she u ko ki ni ko tu vo di je vo ko bo ni ko me ho wa je si di u ko tu vo zuru u ko ke tse men ne le ta Sekisa uko mi pue poketse menele kita ngule di melie por yetse ke penyofa chedi lavorta siro putsu jisu piki zere fazili di po tejeta mu po samaria mi po sitse jisu sie mi kertse ke menesmo me siro mi tefoko kiravodaga Gidi chazumi haura bishe ke krimi puri lavor uke penyofa tsemodaga sidi po suki shelie di dovotalie nke peleto ntsake menne wate ho sita Kesedi gertatsaldido. Shitze no getu, tie getu mu, tie shiri do getu, getache do getu, hekopu Jehovah. Nketsi gevi, nke krie, nteja, heko me heko tie sedi pu prabu hule gel ho teja pie, heko gel hugi sedi, nipu. No, heko regoze vor, tieti sozapo makere, ke jivieho to ke sala, heko ke tejebie ntia, ke krenye bu, mhatoko, ungo ke tenu, heko kamuzdalie ke vi, ke lhuho, revetsedi te jeho pe vovor te krakere pu, brata, hako hanu ni pu heko, porhe ke kri ke tenu, Nsamoliro hego talegenze, get the tea, she gets a rizeke se, there is no nke gojopie, nyonyoko, crohis, mumesh yesedi, hego goes ever, disoza, haharito kesela, get a jibie ntia, jedo putihano, nipu hego, get a jemelu sedi mojono leriawe. Non rofu bu hego zebadi, hego kruhi, hego tsepe kopie, hego bu ngi, get nibi hego chufadi, get hejie rosho tsuji. Get any bu, hego dono, tie, me gra, gitze no, no be ukemeru mu, galagelie, udotzeli, unizidi, ngivo getakolari, peje. No temia gekra get circin ubi gemeshike reko no nu, nipu no kruhisadi, tsukesar hoke sokolari in peje. Gekenipu, hego, jerry hego dono, tepia gemeshi hoza, deri into, medoke view gemhe, jabie nyosokoritsadi, until potato gi kruhimu, tsukesar hosakilia tejabia utsaje. Gekipu shiro. Jabie, nke hutzadi, tieten lietomyako buri, urhe uhetzadi, uke vito se, gezedi, lietavor tieti sohatzo gelielari, getejebie ntia. Anibu shiro no, jabie, nke hu groto gekri getzagotzadi, tepumia groto bushiri, jehu tenuko groto shiri, Kesara grotoko shiri, Nichunoko groto bushiri, Gezedi di jeho marher keba, Bete what so for di tekratelo, Brali gezoko lari impeshe, Mieke krabu, Dili gevira zutzadi, Tenuke dili di mfekelia golari getejebia ntzaya. Shiro mieke krabu nyepu gezedi, Ndie purpose to get to go to the Soko Gino Tajanguliamu Utsaka Sagelia Golari Impeshe. Shironi Pu, Heko Bedera Chagorizati, Heko Nutsanunako, Unkehu La Vigeto, Marga Crigetzakorike Puke Zadi, Soko Gino Tajarimukelia Gola Impeshe. Getini Pu.
Ățali Poma che regori che se dozze pie sebadi se vor nke hoze che sadi soko ginu nke hubu te janguti chen hu ke le kolari peje che tieni pu shiro tie he ko nyo usapra umato tsadi tie te jem mato tela uko kivorza ntyo ke vi ke serhobi uko tsadi uko bu uko nedi nte jaseti uko mato gori tsakhele di nte jeke le tsaje jabe he mission lieno dio paketa nyo gori tsadi uko bu vi serhodi ti jha uko mato ko tsvor le ke zoko lari ke te jebe ntya uko bu vi serhodi uko mato ti zog le ke mo ko zo shiri meza tu se badi unidi nipu ukobu la ukiti ki novor yakobu ke se kershonu prototsadi nteje ke le tsuje ke tini pu shiro uti hanu no jabi unke hu tsadi yakobu chamu me lovor ke zake me nipu kershuki ke sake chula maze tipu yakobu ke sedi tenigi ke zabu nidi zapuche nedi ke pu ke vor ke me no jasadi hekobu merre ke bajeri maka kranguleti masokola nteje yawe ni pu no ungo ke no jabi ke hutz ke ba mato hako gin nori hekobu nke ko merremu ntchen rudi nteje sakeli tlije ke no he moliro yoko make zatsli genze dere noe jabi nke hu ke chamogi sedi hetra premier petego bu uto uza umesenu unishidi kake senuri kr liege tno shiri ke sedi teni ke zabu nidi nteje ke lekola heko nidi ke teje se ntsiya non tu heko roshotoko mezame zabi heko bu puatu no se nke shuki chake zaho meza zi tole ke vi heko krosa heko chatas je ke kenye pu shiro heko ke sedi je do Puti hanu rashovo ke tio mato chego sedelie de peje jabe ke toke hidi proke sako mogiri sedi heko burra neli di hako ginu malepe sulemu heko ka ke sabe ntsakelie tibu tsaje shironi pu heko ke sedi nke tse no shiri nzapu tsavodio ndie ke no shiri ni pu no ntio jabe je do heko Pastor Dr. Rokovili Shiritza putsape kuosadi. Pobong kino ke vor masi ke sukerele ke todia pumakere kopie. Unkunyo ko retsasa shidi heko bu. Ndiekere neginu heko tsuker nyomu heko pfake sabi ntsadi. Nteshike lietibu tsaje. Shiro heko associate pastor kezaki tu shiri. Nke krie he meza mezevsake tukono non topu matokonori puchatale mu pu krusoje ni pu shidi heko bu cheto rusho mato bu shepu bodi se zaputse foke tukono nke mesara fuke ko bula heko krotono balidi heko rusho mato pete bie meto ke metselie he nyonyo kesara meko ke tse lino zaputse sotyo non to ke tse hako kinuri nyonyo ko pete bute jangu ke lietse ni pu heko timu tsoko mola heko mato che pete ko pie pelesdi he rakele ni pu jishuzano bu ki ke krote cha chayawe amen.
Giêsu Christos anu te ke lu se he u kel thu zau ze di chali chiri u te sa ke zu to wa da je deri ke shop ke hu ha tu u ni di ke pra kro tu le de ve a che chali da ke vi u zgi tu da la su nu nu chali chi da do 아니 와베테 레게 메슬레노 차야
我们是呢，你学的你不是咱不这个事，这个那个被修诶。如果接不掉呢，个头爹个头儿个坡地是是被巴里掉，这到坡个就不那个事做，个人他分不说不能呢，个人爹。不那个是做，个人他分不说不能呢，个人爹。个头了是个维吾呢不哈，个你地没法听耶。不自己再有，他们个吃了人那个，他们个吃了人那个，就话你个朋友费卡别，你只是四个字给这个三个把谁一个别话，木内一个别个别不知话。就一个人那个被巴里打在，面都去给我弥补，大佛里给多了，之后话你给朋友费，你别吃给多了。这个叫给主没自己给咋别咋设起来。Hano mi puai wazanyo ze si video chu di siduro pie sibo video ke shiki siduro potoginu rezupar wazanyo vawa di puo shetaro puai na di seko puonu tafo di pokalalivi Sela anki die khasaje no na di se khakripye balye noe tie nki die khakas ko pete se zeli di Jehovah nke penyo fe khilye mu po chago no tyo silye ju po nyo ko tsudio di pu ka siko pete pie ntsuro no na di ke krise sasabye hako sali dio Deri mi puo zanyu ngumetsu di puo labadi puo biewa musu fe shetaro jiu mi du krike wau tana di hako puo nuvota ro No pungu me jesel ho, zoke momie jebe kugewa ke pumau nunu no Israel tseke me salyero nje vikodio. Teke se tova nke penyo fe, mbu mvie tsunu di kapie nke tse kizu nu, nzanyu kizu teriechie, kirikimie jeseko bieke diwa ho. Je uko puti hanu, Happy ni pu tsu dio di sekele go kenguli do we che do go ki hu di kon go chalie tsa ba
akengu ke libla uko pete ke se chet halidi khasar ko bu ke che chalinu uko tasalido Diego Mikinibu, che per sigazati su Sicilio, che riuno e non livi per tu Sofia, associate pastor, Mukinu, Jose Hudo, Popon Vener, no, che toleso di Gichu, di Bia Vinizia sia. Gesù Krista urhakele uzanu siro ke teje ke huzanu ke nisedi pete ke lusiawe ke mesakia tsikile je pieza ke dinhe no ke crusetio mu enoli medo hunyo solo unye ke mesakia tsilie oke huzanu ke nisedi unye pesisia siro nye pe shiri for baro papo shetadi metsu pengusichi你别谢。Je pieza que din he eno teja jazo mo enoli husano shokrie unye ke mesaki yatsile ke husano ke nisedi unye pesisia. Je pieza que sorun he eno akrio mo enoli javinyo kire unye ke mesaki yatsile. Que huzano que nisedi nye pesisia mo nyeri forbaro nye pejedi shetatsidi que hupe musiji que hakibada nye pesie balalo que mesakia tsedio que ba ogo que hunu lieto tseke bao eno nilatio eno rokozalie kumo mo enoli visotunyo ogo dikon tseke ba unyenyo mo eli kevingunyo enoli nijingu nyofe je pieza me fe kinye te shie ke ba kinye ki karlizu fellowship nunu ke mesakia tslie mo te heri tsudio je ke chanu ki krunyela chaba mo phato haula chaba je work it za ke chake huza mission la ke chatsudio Potiliro te sheke papengu. Vorkito zali mo zadionhe ugo ke uki ke satse ke bao dalai tsedo ya sala pato haula ke chanu pato hau var krabaje. Vorkito nyepu zanhe pie dikon go ke chaza tsedo je enoli ke tosinyo kire associate pastor bu nyepu diese ke zasudo que pele me petibu atochia haula chaba mobahuri wordi udikon mekola keze ke cha chisje dise pette kesia 제도 은희디 셰 니고 모조노 달려웨 구도 마세 후zo maze hudo higo mi kerese petosamu u pastor go mi biemu higo ke krimi mi tepfodi higo bokeze maze oha mezawe u ke hu krate marha me jidi maze tipo be balide siro teni putuidi che per ogni pivode crede che hue mazza che mi ye che nie ledi ha ha ushasa
마제 띠보 베바디 스키 라카 파글리에 수스피에 우고 개오키케사 스케바우누 케크리티오디 라사 하차키 크리올리로 우케후츠 프레페 띠부 케페코디 테테테테 예츠 디 우니게도 켈레스 세디 라사 크리스마스 해 무 케니티 체케사 해 하코누리로 티뇨 모리 우티오 우후누누 테츠보다야 데리 우케후스 우케니 토조 슬라 우코 메츠니부 니리타디 우니바웨 그데 마르케비 하울라 그데츠 프고 케페지리 부사야 마차케미예 하니에 키니니리 스크릴레 케틀레디 우니바웨 스크릴케리에 짱호 볼리로 우케페뇨파 옹오조츠누 자케슬라 스크릴레웨 노무 인키크루 라 스크릴레웨 인케찰라 시로 인세프라 스페비세게슬라 인키크루 모 뉴뇨코 우메세 스페비세게슬라 스크릴레웨 마차세우 후제 크타코 우크로 타제디 스세차 마츠케슬라 케페지리 부사야 메리 미코 부게자 지와 메리 케테 고와데 이디 부바 니콜라 우니호 미호 마카사 미호 메리사 미호 하코 크라사 시로 테헤누 예케페크로 케슬라 우니토웨 지와 스키라카 누켈리코피에 응고 게후키케사우 스키치케토켈리 페모 슬라 보게투 티코누 지리 우츠 프레미코 메르디 우누테푸바웨 응고 게누헤 무 우누케마 스케바시에 응고 게후키케사하우 스레 피달호즈 레웨 우케 페뉴프 잡이에 우케 츠고 르크라 디피에 우자푸츠라케자 피에 포츠라케사 시로 포테질라케사 보니 피기도 펠레웨 무시디 잡이에 우츠 필라케도 아 펠레투웨 지와 마제티 하우누 스키라카 물리케토 케메라 우코르카 라케티니에 라사 우케 페뉴파 자케스누 라카 크로포 락메페테파 니에 예티냐타타 크리에타타 디 메페테펑리웨 시로 지리 버즈도케자 제시디 우니바웨 게후포리 버케투 티코누 지와키리 사페비쿠사 지와키리 사페비쿠사케투 메르디 우니무 우누테푸바웨 게르크리토푸 조바자부 자푸자예 모테체테루프케리우 츠리치 피토케리우 세케레키니누 무리게자 니푸 조바 미에 케미토미에 피테르투야 이시 부미에 무바시 부미에 우궁무바시 왜 니푸라 기디포츠투시 부무투바웨 부마키푸리 응고야 츠파쇼렐호 하콜레디 우니 우누마바케 마키비 스스솔리에 우포조바테자부
ngọc kỳ group tên nu vô cái liệt sát thiên à cái bên nhau phát bây giờ vậy mua nhiều cái tên bây giờ vậy chế của bút tiêu nữa giờ bút chali cái nhỉ bu cái nhỉ cái số số đi rồi cái liệt xử đó cái riêng nữa miếng cà phê cruising của kia rồi này mua sắm siêu khoa bữa junior C của kia rồi này đó chế bút tiêu của cái gì à Jesus
zapu zugula te pe jiwe che do ni pu di sedi ugo pathasa video ugo pastor Dr. Kuvilia Satsa che pu tibe pu sedi pu ni pu di so sedi zapu chili dio pu pu ti se ka wasie che do ni pu he ugo associate pastor Kazaki dio la lobu pu ti so sedi pu ni pu ke she so di pu ti se ke le dio Gesù Cristo che li usano che dice per te che lui sia we ugo che pusa takeda dui per te ko bagu shiri ugo che gu pazetiu nu te yetsediu che benya fa zaputsu che sala utse pemi ko per te che be jesedi be sila sia ugo che do che zedi che te je kapie u che benya fa che se per sho che gu potsedi u che benya fa che zi che vi mu che me je go rakra predi ler bucket Belle. Ou que penyo fe que ti que vi jazali. Betezo shiri. Ou que penyo fe que ti que vi que crie mu que meje. Hapu nu mori, hapu nu. Rekra que sadi ler nipu shoba que te belle. Nipu bu, ou que crie sadi, ou que bu. Ou que penyo fe que za que dietro que ti que vi go lepe sudi nipu resho bakili te tiende. Que tout le se que premier précédent David que chapeau précédent sur un pas que semie mais que c'est tout c'est tout que tu prépares que ça au quoi que tout dit tenir de nous ou que peine feu que tu que vie recra que ça sonne un pas que ce quoi mais que c'est Jésus pour que ce nous Luc tout est que retenir que ce que pour nous que te Ogo nguki li tu nu. Jisu ugo tsaka so rokasa Luke lesenu ugo zepusa. Jisu e po ki zunu ke lutiki po Jerusalem nu voto di reve Samaria mu Galiu tirieki voze mahatiki mpakachmie mikere zekesekili nguli. Mpakachmie mikere hako mahatiki mpakachmie ugo bu vordi penu lugetaka ugo se mesamo getse mu tigetse ke lugetze ladi ugo mesamo di mi mekawa getse ke prilanu ugo bu vor penu mi hunu mi donu lugetze ka mi kera hakwa ugo ke sekelie ugo to ke ze zemi tsidi tutuye lio pekro Luke lesunu presaliro ugo zegoko haizodi leke keleke vi nguli vi mpatsmo ke tshe Samaria u nowe pwe judamigo zedi keridi tulesho deri pwe mpatshe ke tse ugo ke ze ke seke ngugelie mi kere hakwa ke shijitu ya mechie penu volisho ke tse mi donu lulesho ke tse Ogo tuo que ze ketotse zemi tsudi suto getse Jisu vorzu getse sisa mu Jisu zeri sipitu dameche mu Jisu vorzu getse ugo Jisu zesi sedi Jisu bu ugo tsaka so rosunu getse me yume je me li me kuizo di ugo Jisu zakie getse muli vi la talesali ro ugo ro vipi Jisu vorzu getse Zeke sedi Jisu ugo tsuka so rokasa Jisu ugo peshedi pukekasa fe sedi Jisu ugo zeker tseve mu Jisu ugo mengu si ngukeliki kenu domo tozo di po ugo katsepie pitsaka zo ki tsakasha ugo bu vodi jevo zeke sesunu katsa nyugo so roda katsa vodi Nyoko kapie pom hodzunu pom hingu tsasje ketze uko ketzebie jevo kitse uko jevo zekesedo di to voze ketztiki chalanu nu sorotsigeta uko tse mpatsdi to ketze sokosa vitsigeta uko sokosa ngulie mi puo tape chevordi tu jisum hodzunu kutuva zereflidi que te jepie
u ke pe nyu fu zi jisu bu ki ke zo ke zi di mi ke ri zi ke se ro se mo me mi te fu go gi da mi te fu go gi da di ri so bu Samaria u bu per before di ke te je ka se ta mu ha i ke zi ke zo jisu dia hau nu nu li ke vi mi te fu go Juda mi Israel mi me che mu hau ri so mi ke se ke la mo na u ko la zo we Samaria mi ri so mi ti ke zi ri nyo ke zi ke lu fu bu lu ke lu ke zi ke mi di me ho ya ke sa la hau vor ke zi ti ki jisu di mi ke ri zi pe ke se ro se mo me mi te fu go ki ra bu vo da di mi bu bu ri so bu per bi ke te je se u ke pe nyu fu zu du vor je mu ha ke zi jisu e pu se jisu terieto u ko ke zi pie je vo ki se nyu ko vo di so ro da ke zi pa chi sa mo da ke zi nyu ko ke lu ka pie pu pe ki se chi ke la mo na hati ki u ko ke lu zo li ro hakim hidi voya ke zi la mo mi pu pu ke lu re di ke ta mi pu pa chi tu di so ro ke ta re na nu te mi ko bu su si le ke tu mo re na mi ko bu hau ke to de ha ke zi si le ke tu je vo mi pu ze ke se di su gi nu par mo sho ke zi la za pu we hau gi nu par mo sho ke zi la jisu o ko ke te pie je vo ki zi se jisu pa ke zi mi ke re ha ko ke te pie je vo ki se ke se mi ke re pa zi tu di jisu ze ke se ke zi tie hau me ho se li ro u ko ke lue te mi ha ko ke lu ke mi tu u ko ke lue me samo u ko ke lue pa zi di ke puma pa u zi di u ke pe nyu fu mo zi nu vo li gen zi tu ke zi te mi ko ki zu we ke puma la nu pa ke zi mi tui pa ke zi mi le nu lu li sho ke zi tui mi pe te u ti ke zi tui me samo ke zi la mi u ti ke zi ke mi ke puma la nu ki zu we me samo de o ke pe nyu fu mo zi nu vo li gen zi de o ke pe nyu fu ke me sa tsu nu le li gen zi de po holiness righteousness po ke me sa tsu hau nu le li gen zi ge da Bible e pu se ke zi o ke pe nyu fu ke puma ngu me zi ke zi ti ke zi ke puma ma ki puri o ke pe nyu fu mo zi nu vo li gen zi ke zi hala ke to le se ke we nu me ho se li ro je vo mi ko so shiri o ke puma che ke me sali mo di o ke pe nyu fu mo zi nu re sho ki nu le li ro she zhao we ke she zo mo ke mi di pa ke chen mi ke re ko ke mi di ke puma la nu ki zu we te mi ko o ke pe nyu fu mo zi nu vo li gen zi tu ke zi le li gen zi tu ke zi o ke pe nyu fu pa ke chen mi ke re ko jisu za ke zi ke mi jisu ri pa o ko ngu si di o ko ngu me je ke ta ke mi te mi ngu pi e pu nu me je da di pu nyu jisu krista ke zi pe ki zi nu che se pu nyu jisu krista pu kalvari ki nu pu je pe kru pi e o ko ke pu ma kru ke me salye mu tie jisu je gi nu rabi tie o ko ke pu ma pa tse ke zi hau tse ke me salye ki vi zo pa puri hau kru ke me salye gen zi pa puri hau nu nu o ko tse ke me sasli gen zi pa ke tse mi les li ro o ko ri ma kropo le ke ke vor li do dira ha ke mi di o ko renanu le le gen zi ke tse ke mi di o ko zo shiri o ke pe nyu fu ke me sa tsu nu o ke pe nyu fu ke me sa mo zu nu vor li gen zi tu ke tse jisu bu kalvari gi nu pu je pe krupie o ko kru ke me sa ki li gi nu tie po mo zu nu vor li vi ke ta u pu li gen zi pu nyu nyo pu zemie pu kretomie idi tie o ke pe nyu fu o ko chi pi li de jisu krista ke vor mo ze o ke pe nyu fu ko ti ke puma lan ke puma ngu me tsu ke tsu ke puma o ke pe nyu fu mo tsu nu vo li ken tsu ke tsu deri jisu krista kalvari gi nu pu je pe krupie o ko kru ka me sa ke li zedi o ke pe nyu fu mo tsu nu vo li vi ke tsu o ke pe nyu fu tsu se te me ke u puri o ke puma vali ke ta
cái chỗ vác cái liền ok bên nhau phụ ginu ngui liền cái ta học qua ba cái chữ Giêsu có chữ cái số rồi cái số cái mi uko zo shiri ngui cái mấy gì ngui liền đấy Giêsu có chữ cái số rồi cái số tiki Giêsu vodi nhau có khác biệt je vô bị cái sự gì thế uko cái lunu me hosali rồi Giêsu Calvary ginu puje pe krupie uko ke phumanu uko khakame sakasa uko sevodi supo pe kietuga mpaker ke tsme ker kwa uko vodi jevo modzunu me sada ke tsa zapu piele morsho shikatla uko ke tsepie jevo kisasa tie Giêsu Calvary ginu uko ke phumala shedi uko ke zo vakasa ngumeje kasa tie uko ke lusevo supo pekie zaga supo modzunu tazaga supo uko pichika zauga supo uko jevoga ibrigo lesenu pugasa Giêsu Christa jevoker keto pushiri ke pilavor salilo tie nguke meje nguli keda ke zo vakili nguli keda Giêsu Christa jebu kraka mesale keda ke uko penyo fom modzunu vor zmome Uko ke lu hause, uko penyo fum hodzunu, po teje zumome. Giêsu ki uko tie, po peje ke tse. Giêsu ginu, uko penyo fum hodzunu, voli ke vi, takra ke se. Tie uko ke lu hau, kira po bat ke tse mesega. Kira po tu ke tse mesega. Uko penyo fum hodzunu tu ke tse mesega. Uko penyo fuki, ke teje khasaba ke tse mesega. Uko ke lu hau kapie. Uke penyo fom hodzunu reshot sakaba mese ke kilam wona Giêsu ginu rabi uko bu mpakero ko penu vole shuto ya kasatui uko ke penyo fom hodzunu vole shoturu Giêsu ginu puje kapio ko kraka mesaki le ginu che uke penyo fom hodzunu poke dibanu vole vikete uke penyo facha krisate uko bu uko ke lu kapie uke penyo fom hodzunu uke penyo fakki ke tue Giêsu ginu sla Giêsu we achau ke thou mo ke hiro aginu zo ke mo shemi puri pu ki voli ken zo ke tsa Giêsu su sedi uko kipusa tieteri tonu uko peteri tsasi mo sho ke tsa su temata uke lu kapie Giêsu modzunu Giêsu ginu uke lu kapie uke penyo fom modzunu resho tsa ke tsa tie uke penyo fa hau uko kimeria uko tie hau tsali mo li ro Giêsu paket ketsu miker go ketso keso hau tie uko ketso bazo miker tsaka so rosmo me kidi mi po rasobu burbi vordi ke teje khasadaga uke penyo fam hodzunu vorli ya moliro uke lukapi uke penyo fa ke teje ke lu ya moliro kiri uke penyo fa uko ketso bazo di anyu Giêsu Christa jiu tu kraka sasamo me tu kraka sasamo me kidi ke teje khabie atsli motaga ke tse uke penyo fa di hau kiri uko ketso bazo uko reso mi pu tsdi uke penyo fa modzunu vortu yamo mi tefu go uke penyo fa uko tsaka so rokas rakrali simodi tu ya kasago ke lumi du de yasi Temi ko hupuru ke puma vakili uwe tajaka fatomizo ke todie uko kipusa ke teje kaso ke tue akakasmese no kakasmese ke kilamona uko ke puma uke penyo fumo zunu voli kenzo ke tu Giêsu Christa ginu tsakama sasa ngumeje so ke dala ke tole sa va chaya ke jago pukese reso hau uke penyo fumo zunu ke teje kabe putsu tu di lavor ke tu Putsu pumo mpaka chunu tsaka so roke li urabi mona ka lake li ri muli ka tapu de idipu mi tefu kwa so holi de deri ka lake li nguke li de tu setu mo deri mi pue so roke li uwe lau ke penyo fuki ke voru uwe ka lake li putsu pumo ka so urabi zo mona mpanu vike li urabi zo mona puro fuke lu kunyepo uke penyo fazete leka chache dida ke tunu ke lakili nguli de idipusa Kyogo ke lunu me hosali ro mi po uke penyo fuki lavoru ke tu ke mhedi tie uke penyo fu
किनु ngु के में जे ngु के लिए के जो वा के लिए के ला के लिए ngु के लिए हाउ थे ओ को रुफ के लुनु ओ के पे न्यु फत जा ngु के लिए ngु के में जे ngु के लिए हाउ रबिजो के मो कि जुनु के लु थे वा ngु के लिए के सुरो के सरी o ke penyo fat zati o ke lunu vor ke tsa ha ko pete Jesu Christa gi nuzo mpa ke cham ye po vor ke tsu ha we po ki zunu taza po lan ka za tu su te meta penu la vo de luli ke vi mpa ke chunu no so ro ke lie there is sur bizo ke mo po ro fa ke lunu mu ke me je ka la ke lie suri mu li ke ta ti o ke lunu me hoseli ro kira pu no ko taza go vorga supu seu ko tsga mi ho pete bi zdi hara ho nungu ke li vieme ro hu tu di le ko mo po vodi ke tsala li me mo o ke penyo fe pu nyu Jesu Christa gi nu jabe o ko tsga se vie o ke penyo fe ro sho o ke penyo fe ke ti ke vi ro kradi o ke penyo fe te je ke tsa tira bi mo we pu ti pete nu o ko o ke penyo fe teje baz ke lu ke tonu e tigi o ke penyo fe re sho ke mo pu teje ke re bizo do ke pusa mo haulanu tie o ko bu nu zo shiri ki zinu ke lu ki zo shiri o ke penyo fe teje ke o ke penyo fe re sho ke sedi o ko ke lu zo ke o ke penyo fe su pu me do Jésus va pour Pharisee qui pu ke Pharisee Jésus qui pu di inshi ji go bu che me crida-ci, ma caratore, ma che vettore, Gesù che ti può che puga, ugo che me crida liro, sì che ci go buso shiri, a te, a ru, a te gidato. Diti ugo che pele me hachu had depo badi, ugo che mio fubu, sì che ci go bu, ugo sunu, a rushodato, a te gidato, idato liro, ti ugo che lu, tenza che lu, humodazo tuo. Che tegie temi che lugi dosia. Hichunyo dia sili che rieto mpegie. Hausedi hichunyo che lunu zoshiri upetaya. Bible no che tegie ka che Israel me che lunu me hosaliro ugo che bagilie tiki che kruvor che sekelie. Che bagilie tiki anyepu no ki zahaununu tietieva kapi heko tsakasala. Peje idiu che penyo fe teje yasi mogo kike vangu ke li ko lau ke penyo fe teje ke se hau timu ki jitse ke se u ke penyo fe ni ki pe tu bie he ko vasi ya ke za ti rutinye tse bie ki jitse ya ke za pa pe te tse ke se apo peje idi u ke penyo fe rushu yasi Israel mi history no me hosali ro chike voni这个问题好，听你给没一托不？记得这个问题好，我那听你给没一托不个？个个那么呢？我给朋友说，我个做法事的，来的我个路呢，我个可以个是，我个 politics 呢，我个可以个是，我个 Egyptian 面第一次的 Pharaoh 人呢，我个米基多米第一次多个是第几？我给朋友说，我个差人呢，我个法事的，来的我个不接这个没咋个是，不托付给你。是的，我别路个是，我好难我给朋友说，我给拉个是，我 Passover 这个问题好，你的我给朋友说个这个味，我给朋友说个啥，不的我给朋友说说呀，你不那个地个么个地，那个朋友说说，对个这不是多么，那 Egyptian 面如果给啥个？que o que penho fe te chega de lá no o que há de saber o que penho fe chuto é que já o que luno mulido mo há lá no que tozo shiri Israel me o que que voni Passover ni há ni di me dietso to que no o que lá que lhe su que te jebe o que penho fe que te jeni há me rosoliro que te jeni há mosa Sinai no que zitugi Tejoker kakesugo kiri weko gete pu. O que penho fugir vou me capi Israel me que luno tsekese sumhodze tiko voni hau nito que da pu. O que penho fe por resho fekinu ludi ugo zega sumhodze ugo que tejini hau nito que da pu. O que penho fe que tejini ugo bu
这个问题个这些时候个朋友不止个是听你好，如果没第一次都了个子呢，你说个有个开始都了个子呢，如果不听你好你的，我个朋友不是说的当时，就是个我第一，如果这个问题 pass over 你好，万一不的开朋友，你都那个子是这不，我个没的天。如果个这些 Thanksgiving 是说了，America 没这里来了呀，America 没个这些 Thanksgiving 好些不是些个啥，我好 October 啥生日，第几年我的给他的，些说了生日 ，President Lincoln 为不个这些别，我个朋友不怎么说的，America 没谁有不。个这些卡别，我个朋友不这个是第不这是，我个这些卡别，我个朋友不这个是哈第几，我个 Civil War， 但是这边他们听到个日子把个这地不弄，第说第是西莫把个这地不弄，个这些卡别，我个朋友不这是，我他们个路路个这些卡别，我个朋友不这个是，个地不那个这些卡别，我个朋友不这一个，好例如，安尼不个这个位，个there is asi， no zalie。no aqui me yekuli ah nyonyozoli o que penyo fer shoke tsala ke theje khasiya o que penyo fer ke tsige vi rakrasali ro o ko hakka kranu o que penyo fer theje le ke visu o ko ke lunu badu mi pette guri hakka kranu ke theje pe o que penyo fer tsile ke to ba ke tsu donori phapu mori phapu lanu o que penyo fer theje ke tsu rakrape kri ke tsu su o que lunu ba premeche que Dieu David que l'uno ma hoseli ropo que te jese di o que penyo futsu que lu rebi que o ko chili ko lesunu prelia porque lue porque dimye potsa di o que penyo fut te je que mo David que te je ka pio que penyo futsu que porque lu ako me hoseli ro po ti la que kri que tsunu porque lu hakere que reze que se que tsunu po ka pio que penyo fu reshutu ya que za Pungumie, Puho, Pugiwa to a Gatinu, Puket the Hermer to Gatinu, Puketo Kitsumiko, Pomeliwa Gatinu, Mia Puri, Pelele Shoda Gatinu, Puo, Putsapumo, Tatsa Mejetit to thee, Aya, Tasali Hode, a Nietode, a Kekuds there, a Keto Kits there, Mia Pete a Kawade, Igatsatinu, Puo Gatejipie, Ukepenyo Futsakasa, Ogo. Chili ko lesson personally ro hakunguli vi David we puti ke pette kunu ke thejipie u ke penyo futsdi u ke penyo fu kaza u ke penyo fu ke ko hako ha rakrapesu rakrake sadi u ke penyo fu thejiba ge chili ko lesson ko me hosali ro uni thorzo ke o ko soko mulia David pokelunu ke thejipie u ke penyo futsu ke pour repêcher la voie du haut que penyo fu pour la que dit pour ceci que ça recra que ça que me j'ai que lieno que penyo fu pour que la que ça pour me geno que penyo fu pour que la que ça pour que la ça que ça mais pour giwali que vi mais pour y poser tout mon dernier et que ça ou que penyo fu pour que coup capie pour que la que ça pour su recra dit ou que penyo fu teje que ça muli vi ou que peteri ou que lunu Aya, ani pu lamu tu ke tse atun ye tse tsli tu ho. Aya, I ke tse tipo, o ko ke lugi pa premeche. Si ke tse ke se ya moli ro, si ke tse ri ze ke se meche. Wa ke me di David zo shi ni pu lamu tu ke tse atun ye tse tsli tu ho. Atun ye tse tsli tu ho. Ke di bu se a jitsu tu si. Aki tu si ke tse pu su rekraladi o ke penyo fa ka za. Que tique vigo, recraladi, que tejipio, que penyo futsu, que ce. Pour que tejipio, que penyo futsu, que ce, pour, ou que penyo fu, ni pouzo, que ce, que digo mo, que diuzo, que ce, recra, que ça, que ce. David, que l'unu, pour m'hatu, comme un hosoli repos, ou que penyo fu, que ça, tout, que tout, que diuzo, que ce, pour, recra, pe sous, que ce, sous, pour me l'unu, sous, mettre me chi, que ce, que ce. Porque nu do que se su bamo que se o que su mulia. Paul do se repousse que se a Jésus Christ Calvary qui nous chie de relâcher que lié. Ah ou si salien ne to yale. Ah ou 10 si pe su salien ne to lié.
hapuri how dare hasi how dare animally gets a Paul city pumengu putsidi lu ma kemidi David we po o ke penyo fe ni pu so supusi ni pu we po ke krie ke ni ke penyo fe se gese ye pu nu chakete mi ngo me jia kete mi ke jova se ya kete ke krie pu chufu kete ke penyo fe kete po o ke penyo fe supusi kete ni pu siri po ke te je pe ni pu tse kete po ke lunu mo hoseli ro po ke te je ke lu hao ke te gwa thoriu ke penyo fe te je kete po ni thoriu ke penyo fe te je kete o ke penyo fe po pelleti tu di o ke penyo fe te je re shutu kete po ke lu jenu nguli vi te me ke lunu zo fe hakere voria ke to de ru ke penyo fe hapete se ya re ke ru go se ke ba o ke penyo fe hao si ba ke tse she hakere ke repete nu zo shiri ke te je hao o ke luginu parte ya ke za o ko su o ke lunori nguli vi o ke penyo fe bu hapete ko mo ke kriu tse ba ke tse ke ko to tse ba ke tse su o ko krali vi David we ke te je se o ke penyo fe tse ke se tsa se ke kripo tse meta o ke penyo fe po fair ne ya ke za la o ko ke tsa tse ya o ke penyo fe o ko ke tsa ne se ya o ke penyo fe o ke tsa ke la se ya ke tsa ke hu rebizo ke mo ki tie ke no ke tsa tse ya o ke penyo fe o ko fair ne se ya ke sa mu David we po ke krapet teri kape o ke penyo fe mo zunu ro kro po ke ni tinuri o ke penyo fe mo zunu o ke penyo fe re sho ke tse po ke lu pete o ke penyo fe ze ke tse ke tse o ko su nguli vi tsa diu tse meta po ke te jesu ke penyo fe tse ke se o ke penyo fe po ke lu nu ma tse se tuo tse mo luo de tse se tuo po su ngudi o ke penyo fe te je ya o ke penyo fe po ke lu nu vor ke to ti so sa go nu po pom har ki ke tse ke mi ke tse ko po basi so ko no ke penyo fe ma tse se tuo ke tse po su ke pele body o ke penyo fe te je ya ke tse o ko chili ko le so ko no pressure nguli tuo o ke penyo fe gi po ke te fu bati ke tse po pungu me mi ko ho zunu ta tuo ta re se tuo ke tse tigi ko o ke penyo fe po ke la se tuo ke tse po su pele di po ke penyo fe te je ya po we pu se ke tse nyo ko no ke ho ke ru tse ta he nyo ko no tso fa ta he po ti pe tenu ke te je mu ke tsanu o ke penyo fe kreme rebalie o ke penyo fe nu ne ubu nyo ko ze situ lie nyo ko me lu nu balie ke tse po we se di Filipi ko kipu ke se tie o ko ke lunuri o ke penyo fe ha ko se o ko kipu ya ke te je ka pe o ke penyo fe tse ke to isli ro o ko puti ke kranu o ke penyo fe ke di po tse pe o ke lunu tse so wa ta si so ko bi lady ke te je pe o ke penyo fe tse ke to lady ya de o ke penyo fe te je ke tse ndu tie so du o ke penyo fe ke ti ke vila o ke penyo fe tse ro sho ke tse ti zunu tenu ke repuri ba mo ke tse ke mi ta zo ri ke pele ke lu we o ke penyo fe te je ba ya David we o ke penyo fe te je ke tse tsa pengu po o ke penyo fe je pu ze tu ke tse mo ke pele mi ke lu nu tenu ke re hau ki ki ra po basada o ke penyo fe je o me mi se tu o ke tse ke re mi zunu ke netinu petenu o ke penyo fe ju o me mi se tu o ke tse lesa ke tse zo shuri rekrasa ke tse zo shuri ki depuri tenu re dimu o ke penyo fe pu ze tu o ke tse po ke lunum hatshaba ke tse po su rekradi o ke penyo fe te je mu o ke penyo fe re sho ke tse o ke penyo fe hakki puri punyu ko bu vo ke ta ndu nye te zapu nu re bi lu ke ba o ke penyo fe su pu me domo o ke penyo fe o ko bu tie pu se o ko ke tse te za su du kasa ke tu te za Israel ko o ko na tsanu tu ke tse ti ki o ke penyo fe manna ka pi o ko ke tse o ko bu su du ti so so la pa mo tie tsu ke tu la pa lie a su du la khala su tu o ke penyo fe o ko bu tie o ko ke lu ke te po nyo tsu di lu ke tse o ko bu te ji di lu to ke tu o ke penyo fe ndu ri jas de ndu nye ri jas de tie ri jas de
deri ugo bu sudu tazaka sasiri luketu uke penyofa po tazasuri ugo peteke lunu tazaka sa kapio ke lunu baya kasa ugo suri mulivi David we makipuri po ndu tazau nu lumo deri pue anipu non du nyarugo setu ketake midi theory worke to tinu zo shiri ayar kergolichi nipu we ugobu tisonye poke kringu ke meje ke sago me thadi lugetse pumedo David kacha ke tolese ka prefer progresunu mohosaliro David we asupumu akikre supumu ai temi haike tsupuze temi ke me yemi ki krunu nuri shermo Hakesimi ki kunurizomo ai supodi no akriangu meje jabi atyamu ketsa pue sedi uke penyo fum huzunu porosho temi tsege tsogo putika kranu utsofa umeje unushugo rakrape kradi uke penyo fuke tike vigo rakralisimo ketsa tiri nia keteje kape uke penyo fuke tse tie Nipu jabye ugo ke lunu ke soko rebizomo. Deri uke penyo fue supusi David po uke penyo fue shue ke zatui. Nipu ke kuo nipu sidi por sho po tejeba ke te uke penyo fue po medo. Uke lu ake lu me hosali ro uke penyo fue taza tsufa ba ke te po tika kranu ke tsuke rego ugo le tile tsoli kamo tsadeya. Deri uke penyo fue taza Jevo de uke penyo haki uke penyo fur sugar ba hori uke penyo fataza gazato Puti hao mengudi voli mo kata kwe tien tazao no atazao le pesa se ba ke ze de ugo nguke li tikie rakrali simo ba de ya kaza uke penyo fataza ke tike vigo rakrakasa suke Bible ne David se uke penyo fur kekef mi po edipu ki diga Ugo ke zitono po zepo ke penyo furu shue ke sa ko me ho ke sa pue po ke penyo fu mozunu po ke lum hapuri pe samo ke za u ke penyo fu teje ke za po ke tachu zo shiri po ke pumau zo shiri po u ke penyo fu mozunu tekratsri u ke penyo fu mozunu for ke za po hichume yopo tui ke dimi po tso shiri krapie me hume jedi u ke penyo fu ki po ke zo cha ke za po ke puma pra ke za Porque dimi po tsegete po resho fekiu se Jerusalem no vorke li tiki po nasidi po temi ko sedi lerse gete sol nyu fa po musedi po tida gete David we po ke dimi po zo shiri o ke penyo fa teje gete po ke penyo fa mozunu kutu felidi po tekretso di po ke puma ke kredu kata ko lari po ke jopra gete Po ke penyo fur show ke penyo fa ke tike viro krasunu zo shiri po dotsdi po dorhidi po ke penyo fu mozunu nasdi ke penyo fur show ke te o nguli vi po ke lunu po tila ke kwike te vor ke te po ke lupe tekunu po ke penyo fa tejeba ke te ke kranu ke nunu ke ninu tenu ke shunu po ke penyo fa ke ko rakra ke te ke penyo fa ngu ke meje rakra ke te David we porque lunu hai ke tsimi pu ugo ke lunu zo shiri ugo bu uke penyo fu ki ke teje ka ke se uke penyo fu sho ke se uke penyo fu hai di ugo bu por sho ke se pu medo jisu zo shiri ke teje ka pie uke penyo fu tsumu uke penyo fu sho pu shi ji go ze ke khoda tu ba ke tsiki pu ugo ke ngule di pu mizu nu ugo ze di ala vor ke mo che a mizu hau nu nye ko ze Hilali hote, ke perkrolali hote. Deri avorka moche, nyeko hau tsudi arab kratuche. Pote hiu tsupili di, uke penyo fe tejesa. Nyekredau tsupili di, uke penyo fe tejesa. Tie, uke penyo fe ke tige vi rakradi, uke penyo fe tezia momesi. Israel me ke lunu me hosali ro, uke kunyo du kripye, uko ke puma krike me sakete. Te kunyo ke vi ke me sapo puke vigo du kripye uko ke puma krike me sakete. Tie uko Jesu Krista lanu uko tie. Te kunyo du Krista mo revide Jesu Krista Calvary ginu uko lapu jepe krike se hau
테리에 무 탈라츠디 오고 게 푸마누 오고 크카마 살리게달라 오고 베테 게 테제비 오고 베뉴 푸츠디 룰리게비 오고 베뉴 푸츠비 오고 츠스데 티에티소 예가자하 오고 게 퀴키기리 오고 베뉴 푸라 츠게스고 라크라게 살라디 니푸 ndunye vokata tiche oke penyefe nke lunu hatsufor kesa sokor kradi oke penyefe teje gabatiwe oke penyefe puketi ke vikapie oke lugi chekasa sokosa kradi oke penyefe teje bagatiwe oke penyefe kaza ke ko ke diko mo ke diu ni pukom hani pu ke umelunu umeutienu pradi uke penyufe reshogaba diwe ke teje kapie uke penyufe tsgesunu uke penyufe supusi ke su mupevi mu rakrapralia ke teje se de uke penyufe tsgesunu uke pele tsepeni tsepakralia ke teje pie uke penyufe tsgesunu Jehovah krapri umelunu balia Billy Graham pushagata non to ke hukinu voyazo non to ke humie tsayazo shiri mori non to ke hukinu voyazo shiri no uke penyufu teje uke penyufu diezenu luya ke moshe no Christian memo idketa diebo buya ke teje kapio ke penyufu tsakesa temi nutsaka nusia ke diu David ke lu mehosje que teje kapio que penyo futsu que lu jisu tui mingu meje gata compassionate heart mingu meje gata que lu que zakato famie que tatsumie ze le medor krakata o que lugi voria que teje kapio que penyo futsu gata bu kudzanu o que penyo fum hojunu renyotudi o que puma prakata o tesbie o que penyo fum hojunu tslia Tie ugo mpaketse mi kerego tsaka suroga sugo donu mi tefugo yamo mi puo jisuki la rasul jisuki ke voru ke mideu ke penyo fa pele edi lutu yasi u ke penyo fa ugo pete tsaka surosete tie ugo u ke penyo fa teje ke ugo ke lunu tu yamo mesi o que penyo fe o ko bu porque tike vi porque za porque te po meto que teje kapio que penyo fe que se teze que za to que me yeto se amuno krikelie zeumo te litse krikelie le se pre krikelie NPSC exam pass ke liye UPSC pass ke liye que ce que nous nous sur ke liye que teje se que penyo fe que te je kaza tuwe te jesumo que teje se que penyo fe que te okola the greatest story te je kaza tusa Calvary Jesus Christa Calvary ginu shedi rilashikelie mpa ke tsme kero ke miedi rendanu lele tu ken zutu ke tsoko oko ke pumala nu ke penyo fe mozunu vole ken zuturu oko buchiwe o ke penyo fe mozunu vole vigeda Oko je kazato ke me yeto ke kretosa Jesu Christa Calvary ginu shedi hilashikiliu. Manu tie ke teje kapio ke penyo futsa ke oko je krikelie je success story. Krikelie je da duoliro krilimo ke tanye ke dibo sedio ke penyo fum hodzunu vorta. Ka ke tanye ke dibo sedio ke penyo fum hodzunu vorta. Tie oko krikelie ngukelie Tezake vi hakwa pete Calvary ginu uke penyo fe punyo Jesu Christa ginu uko ngume jekasa se uko ketsa je preso uke penyo fe uko pete bu tie Jesu Christa Calvary gi no uko pusutsa kasa haulanu uke penyo fe teje shiro hau ginu uko uke penyo fe teza ri uko ke lugi ke churko poke ke vi ke soro teza ni kisiki teza Masi teza uko ke lunu ke vorko uko riri Calvary gi voke riri vo Calvary me hodi ke tejipi uke penyo futsuke Calvary lanu uke penyo futsake Calvary lanu lusake Calvary lanu tusake
Calvary lanu kasake, Calvary lanu chisake. Si temeta, uko ke lu hao, ke teje ke lu. Uke penyo fur sho ke ke lu, uko ke lu nu ngu parta tu. Uke penyo fur jo. Uke penyo fur ngu ke mejubu. Uko pete ke lu ya ke ka. Rekergo setu ke liu tse tian de ni bu beje. Che per le globo, ni pu henu, che cattolici vi, ni pu te jago, raka kasala, upepi kasapi ni pu tsili ki viti hawala, ni pu te jeta, ni pu bu pete crossas ke li tsuchi, ke chatsali do. Ti pesogi ke ba he ko pu, te jake vi ko la ke te jipi ntse. Nous Jésus Christ per le keta prakelie nze diti di kokelie e ko buche do ha me ke metila li ke vi raka kasala li ke vi mfaka tsali ke vi babada ha la mpeje ni nyoko rugur khisachi mi pupu ka tsa ratsa ka sasachi sidi he ko mfaka vor hanu ke krot ka tsa ha bu te jati pu tsele ke tio ro fekal hu ha ka tsoke mele ke tio hebu hepepi ka sapie ntsadi pi hapu tio rakrala le ke vi te jasedi tu le ke tio ha ha pie e ko prolasam he ko goche di ke te jipi ntsa ki ke kruchadi her ha ke le Jesus Christos anu chaya we amen. Yeko arakra tulike tula hawa tsuji ikesa hau hakajapwa. Sila hakipuri menyomo mori mehume hadi nipu he hanu kepekrosho katsepie katarhoya. Korin miko kiriu kerepu mefete tanu utarhosa sekatsa. Teme ke hupuri putuo puralile menyodi nyakadasu tsa mu di Yesu Kristi isa. Ke kriya ke pele me ko Jesu Kristabu ke meje ke sanunu u ke pumako valite siro ke chache ke ri sije nikili ho rakra tule ke tula nipu he ho kapie ukotsa. Nipu he hau ubu ke penyefe ki tatie mu temie ki tatie ke dipu hilie moro shushi ke tsa rakale ke tula tha ke sapua sala ha hau ke tsunu we u kha ke sapie u ke penyefe tsdi po diese ke tsunu po pele ke tsunu mu uru fki tatie tu sasa ke tu mu fki tatie tu sasa ke tu dichi de kopo tsmorosho nipu nu upete sheze zrie pete sala ke krie mu ke meje se honyo ho krie ru honyo hola cha ke tsakana mori nusho ke hupu nuri honyo ho varakra chiu honyo ho ke tejese nipu diezetse balito ha ho tsmorosho Renyo menedi uke joke muko chiu vajo vamuke wa ke pumako prawadi Krista ginu uke penyefeze dieti de kokeli ho kakeme sapie balitio muke meje mu ke kuo chale morosho Krista lavor uzele ke mochie jas chie bukirbi uke pele be balidi Buke hu tekero rie ju bu japutse balitio bu karakatsa hau zatio. Dieto miko bu akiha sheli nudi kesaya pastor miko diko miko niko pejiri shirje.
不你看到此比例的乌克贝尼夫才是的，别切别乌国知识，是些不的有的此比例的假设的卡别乌国知识，个超车里掉，个看你不，你个贝里面个你有个不是丢努的。一个被托个生怕头脑，一个给国土丢着，一个给那个没到，这个没啥时间，一个你第三路处理么对那个这个瓦别一个之间，虽然一个苦一个这边过时的，一部一边比个啥别子，么太家奴。路个车路被过里头个这个个别你鸟个之间，就是让人吃呀喂，阿门。这些屋里头面个，也看到某地有造死掉，走路不离个大面，好好比例比，走路不离大人屋上给后开把到了比例学到掉，是个知道走路不离个么个，某屋上吃住把个大面，你个还能给个头里人打掉。Siri ke chanu ke pekobaji ke tsese ni ko ki chasaya ye thome ko ye khadao mu ti hiu zasaliro pile sidi ni pu ze ke chbale uko bette pikile shinu ke ze tsumukre ke mathado
我做了我包容，你给我记下子。
后我做了我把了我不啥个做事呀，你别人你接下去，第后日你看到日。好好，第几那个你看到说，里边这里去，好好阿莫说，第些好好的你过拉努各个班啊有了，你自己看个嘞，他说个少作为，你过好个配置，怎么个里边的？个差次里头，第几个吧？一个不，个这个吃的，我做我木头个话，个就个设的平稳的，个 job 啦。这个比如个真的，Vicky 还少年的，个过太家门目的，这个，一个 fair 那个是。mu japi het sada ka tsa ka pele sedi ke thesipie ntsa mi pu pu ka tsa cross di do he ko bu tie ha ha zedi no so ro ka tsa vi ka tsa njapodu to ke hike lebe tsa preje jisuzano chayawe amen. Go chiri ke zedi chalipo ke lilali tuwe metsu ke chaliku kribudi hita fa pengu utibia chalikritanya chalasya. Bete ke shit haledi ke lilali do.
这都如果给说给胡地哈呢，你咪不这小里。zapu nu nyeme senu nyipu zapu tseke se zokola nyeko pe jiwe shiro pe teriler ke shonu ke pe kroka se ngo zapu ha oginu mipu tse teza ka sanguli di la pa ke le tse tenwe ki ke tsoka se enali zavi zonyo belhomu li mezil hu tio solo telanu ke zedi ke teje ke pe nyfe ke tsi ke vi ke kriengu ke meje pe u ke tse la ke tejibe ke penya vetse di ke zedi talanu metse ke chatsili di ugo lali duwe mut pete ke ze amen chik di la ugo pastor Dr. Guvile bu purdi talaka chasu se tsusegile chili do pete ke zedi metse ke chatsili duwe Hallelujah ke kriye ke masani pu apu umpe shiwe ke kriye ngu ke meshie ke tsike vi no tsabi he ke tse te chasu la hiko ke tejibe tsawe non dinu hiko kipu ke se ke mi hiko muti ke tejibe tsawe di no muti Yego bu Calvary konsula de nipu hiko monzo no fole ke vi no ka te pubi hika tso nipu hiko bu ha ta te sili simu ka dar ka ta su su wa je no te tsabi hiko mi ko se tsi se o ani pu aga ta su ka 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 monzo no fole su we ko do we ka te pubi le su we ta te tsabi hiko tsi hiko ke nipu sa tsi ni e te jibe tsi Jehovah bu japian tselie mu nzebaliche. Jehovah bu bujipie va pejelie. Mu nkrie ngu mejekili utseche. Jehovah bu bujipie meholie. Mu nu nepie ntsekili utseche. Jisuza no chayawe. Amen.